Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ndasubiramwo. Hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye kwicwa. Imbonerakure zamaze guhabwa ibirwanisho. Imbonerakure zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove ndetse imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwanzura yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ari ikibazo kibangamiye cyane ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse umugambwe wa CNDD-FDD nawo wamaze gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abadede bo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru yizewe kandi yakorewe amatohoza mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ubungubu ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umumenyesha amakuru wacu Ildefonse Habyarimana yarakoze amatohoza amaze amezi agera kuri 6, ndetse Iyakure Official yakoze amatohoza menshi mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Ivyabona byose birerekana ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ikonyabwoko rizakorerwa abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Amagambo yarayatangajwe na General Evariste Ndayishimiye avuga yuko intambara igiye gukomera mu gihugu cy'u Burundi, nayo yongeye gutera ubwoba abo mu bwoko bw'abatutsi. General Neva yavuze ko intambara igiye gukwira igihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko u Rwanda ngo rurimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo yararimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, General Neva yavuze ko mu Burundi hagiye kuba intambara ikomeye cyane, ndetse yashinje igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo kirimo gutegura ibi bitero bigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega ahubwo burimo kuyobya uburari. Ubutegetsi bwa Gitega nibwo burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Mushobora kwibaza muti ni ukubera iki ubutegetsi bwa Gitega bushaka kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi? Amakuru twatohoje neza mu gihe kirekire mu gihugu cy'u Burundi, twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega bukorana neza na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bushingiye ku moko. Ubungubu mu gihugu cy'u Burundi umugambwe wa CNDD-FDD urongoye igihugu urongowe n'abo mu bwoko bw'abahutu. Abahutu bivugwa ko aribo barongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse bavuga ko aribo bantu babushitse mu gihugu cy'u Burundi. Abo mu bwoko bw'abatutsi rero bagaragara nk'ikibazo gikomeye kandi kibangamiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ubutegetsi bw'u Burundi buyihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari amakuru avuga yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka kwigarurira ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga ko abahima bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka gushinga Empire Himatutsi mu karere k'ibiyaga binini. Bityo rero ngo ubutegetsi bwa Gitega barashaka kubwigarurira ndetse bakavanaho n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bugafatwa n'abatutsi. Izi ntambara zirimo kubera muri Kongo, ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko ari intambara zirimo guhuza amoko abiri. Abahutu cyangwa se ababantu ngo barimo kurwana n'abatutsi cyangwa se abanirotike. Ibingibi rero ngo bihangayikishije cyane ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike ngo babangamiye cyane ubutegetsi bwa Gitega.
Abahima ngo barashaka gusenya ubutegetsi bw'abahutu mu Burundi, ngo barashaka no gusenya ubutegetsi bw'ababantu hariya muri Kongo, maze ngo abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike bakaba aribo bigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini, bagashinga icyo ubutegetsi bwa Gitega na Kongo bakunze kwita Empire Hima-Tutsi. Ingengabitekerezo y'amoko rero niyo irimo kubica bigacika mu butegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko abantu barimo kugaba ibitero muri Kongo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bubuye intwaro, bakaba barimo kurwana bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu Burundi nako Kisekedi yumvishije neza Evariste Ndayishimiye ko ikibazo bagihuje. General Neva nawe arabona ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo aribo bamubangamiye cyane, akavuga rero ko abatutsi bo mu Burundi bashyigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bavuga ko ngo nabwo burongowe n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu ijambo yarayagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, General Neva yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ubungubu ngo kirimo gutegura ibikorwa bikomeye byo kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Mu magambo akomeye cyane ndetse n'umujinya mwinshi, General Neva yavuze ko ibyo bintu batazabyemera ndetse ko intambara izakwira akarere kose. Muri aya magambo ya Perezida General Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rurimo gufasha abajene bo mu Burundi bahunze igihugu cy'u Burundi. Abangaba rero bahunze benshi nabo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bubashinja ko barimo gushaka gutembagaza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'amabuye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko ubutegetsi bwa Gitega ngo bubibona neza ko abatutsi babangamiye cyane intwaro ya CNDD FDD. CNDD FDD iravuga ko abatutsi barimo gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi ko bashaka kuvanaho ubutegetsi bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwatangiye gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bizibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Imbonerakure irya nino ku mitumba zamaze guhabwa za Karachinikove. Ikindi kintu giteye ubwoba irya nino ku mitumba ndetse no ku bucimbiri nuko imbonerakure ndetse n'abategetsi bo mu Burundi bamaze gukora amaliste y'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi batuye irya nino ku mitumba. Aya ni amakuru yemejwe n'amasoko yacu mu butegetsi bwa Gitega, ndetse bikavugwa yuko ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga yuko babangamiwe cyane n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ingengabitekerezo y'amoko yamugiye mu bwonko. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ni nayo iri muri Kisekedi barayihuje, bavuga yuko ubwoko bw'abatutsi burimo gushaka kwigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi byose rero n'urwitwazo bakomeje gukoresha kugira ngo bagirire nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse bakomeze kuguma ku butegetsi badakemura ibibazo by'abanyagihugu. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare muri Kongo ngo bajye gufasha FARDC kurwanya M23. Mu basirikare boherejwe, amakuru twamenye nuko abarenga 90% bose ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Abasirikare benshi b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi babohereje muri Kongo ngo bajye gupfirayo. Nabo M23 yafashe matekwa, ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko bene wabo b'abatutsi aribo babafashe, bityo rero ngo bazabakoze icyo bashaka. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ari abatutsi, ndetse ngo nabo basirikare b'u Burundi bafashwe nabo ngo ni abatutsi, ngo bene wabo rero nibo babafashe bazabakoresha icyo bashaka. Aya ni amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi ngiyi niyo mpamvu yatumye ubutegetsi bwa Gitega bwanga kwemera ko abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Barabihakanye rwose kubera ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi batakibakeneye mu gihugu cy'u Burundi.
Ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi birateye inkeke. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi. Abarundi ndetse n'abarundikazi murimo kudukurikira, nyamuneka nimwicungere. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora ibikorwa bibi cyane, ndetse amagambo yarayatangajwe na General Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gishaka gutera u Burundi ni amagambo ateye kwibazwaho. Yavuze ko intambara igiye gukomera cyane mu karere k'ibiyaga binini, ndetse yavuze ko intambara igiye kuba generalize. Ibi ngibi ni amagambo akomeye cyane, ndetse abantu bo mu bwoko bw'abatutsi biravugwa yuko bashobora kwicwa kubera ko barimo gushinjwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda hagamijwe gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu magambo yarayatangajwe na Perezida General Evariste Ndayishimiye, yavuze yuko buri gihugu kigiye kwirwanaho. Yakoresheje ijambo sodebriye. Yavuze yuko buri gihugu kigiye kwidebriya kikirwanaho, ndetse muri uku kwirwanaho amakuru twamenye nuko abategetsi nka Kisekedi na General Neva bamaze kwemeza ko ingengabitekerezo y'amoko ariyo bagomba gukurikiza. Ngo barabibona neza ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwabo. Ajya makuru rero ubutegetsi bwa Gitega niyo burimo kugenderaho. Izi ngengabitekerezo z'amoko zigiye gukora ikintu kibi mu Burundi. Barundikazi, ndabasaba ko mwahaguruka mukarwanya ingengabitekerezo z'amoko. Abarundi bose turi bamwe, baba Abahutu baba Abatutsi, twese turi Abarundi. Nta murundi asumba undi, yaba Umuhutu yaba Umututsi, twese tuva amaraso. Ibintu rero ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kubeshya imbonerakure, burimo gushaka kubeshya abategetsi bababwira ko Abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwanyu. Nyamuneka barundikazi barabashuka, barimo kubagenda rwose. Abatutsi ni abavandimwe banyu, Abatutsi ni abanyagihugu b'u Burundi, ntacyo bigeze batwara u Burundi ku buryo ubutegetsi bwa Gitega bwatangira kuvuga yuko Abatutsi babangamiye intwaro ya CNDD-FDD. Nyamuneka Barundi, muramenye ntimugwe mu rwobo. Muramenye CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo gushaka kwitwaza amoko, igashaka koreka abanyagihugu b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'abandi banyagihugu bo mu bwoko bw'Abahutu. CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo kwitwaza amoko, igashaka kuroka igihugu mu manga. Ntibabahende, ntibabashore mu bwicanyi. Ubwicanyi burimo gutegurwa na CNDD-FDD, nyamuneka ntimubigemo rwose. Igihugu cy'u Burundi kitajya mu manga ikomeye cyane. Abarundi twese turi bamwe, dukwiye kubana neza mu mahoro kandi tukabana uko turi mu Burundi, ibyiza by'igihugu cyose tukabisangira, aho kugira ngo CNDD-FDD iducanishemwo. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis. Murabona ibibera aha hafi yacu. Kubera iki hariho guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izakwira akarere kose, kubera ko abaturage ntabwo bazakomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware, bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro. Ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere. Tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura akantu mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera. Kubw'amahirwe Abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Ndongera guhamagarira umuryango mpuzamahanga gufata ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi bihangayikishije. Dufite ikibazo kitubangamiye mu karere, kandi si Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya n'akarere kose. Iyo uburasirazuba bwa Kongo budafite amahoro, n'akarere kose nta mahoro kaba gafite.
C'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga yuko intambara ikomeye cyane irimo gukomanga mu karere k'ibiyaga binini. Generali Evaristo Ndayishimiye ubwo yari arimo kuganira n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye no kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko abaturage b'u Burundi biteguye intambara ikomeye cyane kubera ko izava muri Kongo yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro Generali Evaristo Ndayishimiye yagiranye n'abambasaderi yaberuriye ababwira ko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye cyane. Generali Neva yashinje igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo kirimo gukwirakwiza intambara mu karere k'ibiyaga binini aho ngo kirimo kwigarurira ibice byinshi by'ubuseruko bwa Kongo. Abarundi rero ngo nabo baryamiye amajanja kandi bazi neza ko u Rwanda rushobora no kugera mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yashinje u Rwanda ibirego bikomeye cyane. Yavuze ko u Rwanda rurimo gutoza impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda kugira ngo zizajye guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yavuze ko akarere kose kari mu byago bikomeye cyane kubera ko intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ngo igiye kwadukira akarere kose. Ibingibi rero Generali Neva yongeye kubitangaza nyuma y'amakuru twabagejejeho tubabwira yuko yaburiye inzego za gisirikare ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD akabateguza ko bagomba kuryamira amajanja ndetse akaba yarababwiye ko u Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Murabyibuka mu makuru twabagejejeho ngaha kuri Iyakure Official twababwiye ko Generali Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko bagiye kujya mu ntambara ikomeye cyane. Niba utarakurikiranye iyo nkuru ushobora kumanuka mu nkuru zacu ukareba inkuru twanditse ko Generali Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yongeye kubisubiramo rero imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umutegetsi ukomeye mu butegetsi bwa CNDD FDD yemeje ko u Burundi burimo kwitegura intambara. Ivyabona byose birerekana ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Irya nino ku mipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harunzwe abasirikare benshi. Ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda harunzwe ibitwaro biremereye cyane ndetse n'abasirikare benshi b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwitegura intambara ikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega kandi bukomeje gukorana na FDLR mu migambi yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko zikorana n'imbonerakure n'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegurira hamwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ngo bakazakoresha imbonerakure ndetse na FDLR bakazanyura mu gihugu cy'u Burundi maze bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Hari amakuru kandi yemejwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda rwabonye amakuru yizewe ko muri iyi minsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari irimo kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero yemeza ko bari gutera baturutse muri Kongo abandi bagatera baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko byanga bikunda bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Evaristo Ndayishimiye we arashinja u Rwanda ibirego bikomeye. U Rwanda ngo rurimo gutoza impunzi z'abarundi kugira ngo bazajye gutera igihugu cy'u Burundi ndetse ngo barimo no kubashora mu ntambara muri Kongo. Generali Neva arashinja u Rwanda ko rurimo kwigarurira amatware mu buseruko bwa Kongo.
ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko cyarungitse abasirikare muri Kongo. Ubu noneho Generali Evariste Ndayishimiye ibintu yabishyize ku rundi rwego, aravuga ko u Rwanda rurimo kwigarurira za teritwari za Kongo, ndetse akavuga ko afite ubwoba bwinshi ko u Burundi aribwo bukurikiyeho. Generali Neva aravuga ko ubuseruko bwa Kongo nibutagira amahoro, akarere kose nta mahoro kazagira. Generali Neva yaburiye ba ambasaderi ababwira ko niba nta gikozwe ngo amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo, buri gihugu kizirwanaho mu buryo bwacyo, kandi ko abarundi batazemera ko bazaterwa, ngo nta kabuza intambara izakwira akarere kose. Generali Neva mu magambo yatangaje akomeye yerekanye yuko u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi, ndetse yerekanye ko ngo batazabyemera. Mu magambo yiwe akavuga yuko bazahangana mu buryo bukomeye. Amagambo ya General Evariste Ndayishimiye arimo gusa nk'ashoza intambara mu karere. Ni amagambo rutwitsi ndetse ni n'amagambo gashoza ntambara, kuko avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse Kongo rurimo no kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu atabashije gutangira ibimenyetso, ndetse amakuru akavuga yuko Generali Neva yaba arimo gukora mu nyungu za Perezida Tshisekedi, ngo bereke abadiplomate ko ibintu bikomeye cyane ku Rwanda aricyo kibazo mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, hari ibintu bibi cyane bishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi, ndetse Perezida Ndayishimiye we arabizi ko mu Burundi ibintu bigiye kuyangara. Muragabe, ibintu ntabwo byoroshye. Mu Burundi hashobora kwaduka imirwano ikomeye cyane itandukanye niyo Ndayishimiye wewe arimo kubabwira. Aravuga yuko u Rwanda aricyo kibazo, ariko amakuru dufite nuko ibintu bikomeranye cyane ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hagiye kwaduka imirwano ikomeye indani mu Burundi. Muragabe rero ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi, nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse. Ibihugu bya SADC birimo gutakambira abarwanyi ba M23 kugira ngo izi nyeshyamba zirekure abasirikare ba SADC zacakiye matekwa mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo, ibihugu bya SADC byatangiye gutakambira abarwanyi ba M23 kugira ngo M23 ibe yarekura abasirikare ba SADC bafashwe matekwa mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe Iyakure Official yamenye nuko abasirikare ba SADC babarirwa mu majana bafashwe matekwa n'inyeshyamba za M23 ubwo imirwano yari irimo kubica bigacika mu mujyi wa Goma. Aba basirikare rero bafashwe na M23 ubu ngubu bahindutse imfungwa z'intambara. SADC irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yafunguza abasirikare bayo bacakiwe na M23 ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza na Iyakure Official aremeza ko abasirikare ba SADC babarirwa mu majana ubu ngubu ari imfungwa z'intambara hariya mu mujyi wa Goma. M23 yabafashe matekwa, yabacakiriye ku rubuga rw'imirwano mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma, mu gihe abandi bacakiriwe mu gace ka Mubambiro ubwo M23 yari irimo yerekeza mu mujyi wa Goma. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyakoze ibishoboka byose kugira ngo kirebe ko cyabohoza abasirikare bacyo. Amakuru twamenye nuko abasirikare benshi bafashwe ari abo muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero yararakaye mu buryo bukomeye cyane, kuko inyeshyamba zacakiye abasirikare ba Afurika y'Epfo. Aba basirikare ba Afurika y'Epfo bari mu itsinda ry'abakomando bakomeye, bari barimo kurwana ku kibuga cy'indege banze yuko M23 ikigarurira.
habaye ukurasana gukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Abasirikare ba Afurika y'Epfo babonye ibintu bikomeye, bamwe bamanika amaboko, abandi banga kumanika amaboko. Abataramanitse amaboko rero M23 yabafashe matekwa, ndetse ubungubu bakaba barahindutse imfungwa z'intambara, aho M23 yabajyanye mu bigo by'imfungwa. Amakuru atugeraho yemeza neza ko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo binyuze kuri Perezida Cyril Ramaphosa bamenye neza ko abasirikare babo benshi baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma, ndetse ko abandi benshi bacakiwe matekwa. Cyril Ramaphosa yifuje ko igihugu cy'u Rwanda cyamufasha maze ngo kikamusabira abarwanyi ba M23 bakaba barekura abasirikare ba Afurika y'Epfo bafashe matekwa ku rubuga rw'imirwano. Amakuru atangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo yemeza neza ko igihugu cy'u Rwanda cyabyanze, ndetse amakuru akavuga yuko u Rwanda rwanze kubijyamo rwose. Cyril Ramaphosa ngo yahamagaye i Kigali asaba yuko u Rwanda rwamufasha, maze ngo rukamusabira M23 ikarekura abasirikare ba Afurika y'Epfo bafatiwe ku rugamba. Amakuru ava muri Afurika y'Epfo yemeza ko u Rwanda rutabikoze, ndetse ko u Rwanda rwabonye nta nyungu rubifitemo. Amakuru ava muri Afurika y'Epfo yemeza ko nyuma y'aho igihugu cy'u Rwanda cyanze gufasha Afurika y'Epfo ngo kibasabire M23 irekure abasirikare ba Afurika y'Epfo, aribwo ibintu byatangiye kuba bibi cyane hagati ya Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Rwanda. Mwarabibonye ko abategetsi bo muri Afurika y'Epfo barakaye mu buryo bukomeye. Abategetsi barimo Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo bararakaye, ndetse batangira gutangaza amakuru y'ibinyoma ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse banabeshyera igisirikare cy'u Rwanda. Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo yatangaje yuko ngo abasirikare b'u Rwanda barashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Uyu Minisitiri w'Ingabo kandi yatangaje amagambo y'ibinyoma, aho yavuze yuko Perezida Cyril Ramaphosa yahamagaye mu gihugu cy'u Rwanda maze ngo agatanga gasopo ku gihugu cy'u Rwanda, akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda nibakomeza kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma ngo biraza gufatwa nko gutangaza intambara kuri Afurika y'Epfo. Ngo nibwo rero imirwano yahagaze, ndetse abasirikare b'u Rwanda bakarekeraho kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo mu mujyi wa Goma. Ibingibi ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo. Gusa bino byose byari ibinyoma, ndetse wari umujinya ukomeye cyane nyuma y'aho u Rwanda rwanze gufasha Afurika y'Epfo ngo basabe M23 kurekura imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo bafashwe matekwa mu mujyi wa Goma. Nyuma y'aho kandi ibintu byakomeje kuba bibi cyane hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Perezida Cyril Ramaphosa nawe yararakaye mu buryo bukomeye, ndetse ajya kuri X atangaza amagambo akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mwabibonye kandi twabibagejejeho mu makuru yacu yatambutse, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yagiye ku rubuga rwa X afite umujinya mwinshi cyane, kubera ko u Rwanda rwari rwamwangiye ubufasha bwo kumusabira M23 ko yarekura imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa yagiye kuri X maze atangira atuka cyane igisirikare cy'u Rwanda. Yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda ari milishiya cyangwa se inimirise, abantu bitwaje ibirwanisho batari igisirikare. Muri make yabise nk'umutwe witwara kinyeshyamba, umutwe witwaje ibirwanisho. Ibingibi ni ibintu byavugurujwe kandi byamaganwa cyane na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, wavuze yuko igisirikare cy'u Rwanda ari igisirikare cy'igihugu, ntabwo ari milishiya cyangwa se umutwe witwaje ibirwanisho. Aka kari agasomborotso ka Perezida Cyril Ramaphosa byari bivanze n'umujinya ukomeye cyane, kubera ko abasirikare ba Afurika y'Epfo yohereje muri Kongo azi ko bagiye kurwana ndetse bagafasha FARDC bahindutse ibinebwe. M23 yabacakiye matekwa, ndetse abandi benshi baguye ku rubuga rw'imirwano.
Mu byatangajwe na Cyril Ramaphosa rero hari huzuyemo ibinyoma kugeza ubwo Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaje kumunyomoza ku rubuga rwa X ndetse agatangaza amagambo akomeye cyane. Perezida wa Afurika y'Epfo yari yabeshye ko abasirikare baje muri Kongo ari abasirikare baje mu butumwa bw'amahoro. Oya rwose ntabwo ariko bimeze. Ni abasirikare baje bafite manda yo kurwana ndetse no gufasha FARDC kwivuna umwanzi. Kuba rero M23 yarabishemo benshi abandi kabafata amatekwa ni ibintu bisanzwe kuko bari bahanganye ku rubuga rw'imirwano. Ubwo Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yari yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, yahishuye ko Perezida wa Afurika y'Epfo yamuhamagaye ndetse akamushyiraho ibikangisho. Perezida Kagame yabiteye utwatsi ndetse yongera gutanga gasopo ku gihugu cya Afurika y'Epfo, avuga ko azareba ibyo bikangisho ndetse yababwiye ko aho gukangata bakanga igihugu cy'u Rwanda bakabaye baragize icyo bakora abo basirikare babo bapfiriye muri Kongo ntibicwe na M23 ndetse n'abo bafashwe matekwa ntibafatirwe muri Kongo. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na Cyril Ramaphosa, Perezida Ramaphosa yemereye Kagame ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ari igisirikare cya Kongo cyabarashe. Cyril Ramaphosa yemeza neza ko M23 atariyo yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ibi ni ibintu yemereye Perezida Kagame ubwo bari barimo kuganira kuri telefone. Kugeza ubu rero amakuru arimo kutugeraho avuye muri Afurika y'Epfo aravuga ko Perezida Cyril Ramaphosa ndetse n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo baba bamaze gushyira umupira hasi, ngo babonye ko gukangata ntacyo bimaze. Ubu ngubu batangiye gutakambira M23 kugira ngo ibe yarekura imfungwa z'intambara yafatiye ku rugamba. Batangiye kandi gutakambira M23 kugira ngo ibafashe bajye gufata imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba maze bayohereze muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu rero abasirikare ba Afurika y'Epfo M23 yabafashe matekwa. Amakuru atugeraho aravuga ko babarirwa mu majana, abandi barenga 50 barapfuye, nubwo igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko abapfuye ari 13. Amakuru atugeraho aravuga ko abapfuye barenga 50 ndetse ko ibiziga byabo birimo gushakishwa. Igisirikare cya Afurika y'Epfo rero kirimo gutakambira abarwanyi ba M23 ngo kibafashe ibintu bitatu bikurikira. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kirasaba ko M23 yabemerera bagakoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu gucyura imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kandi kirasaba M23 ko yakwemera abasirikare ba Afurika y'Epfo bakajya habereye imirwano bagatoragura ibiziga by'abasirikare ba Afurika y'Epfo maze bakazabijyana iwabo muri Afurika y'Epfo. Ikindi kintu cya gatatu abasirikare ba SADC barimo gusaba nuko M23 yabemerera bakajya mu mujyi wa Goma gufata ibipfungurwa ndetse bakabona amazi meza n'umuriro w'amashanyarazi. Ibingibi M23 nayo yababwiye ko igiye kubyigaho ikazabasubiza. Ku munsi w'ejo mu gihugu cya Zimbabwe habereye inama ikomeye cyane, inama ya SADC. Iyi nama yanzuye yuko abaminisitiri b'ingabo muri SADC bagomba kwihuta cyane bakajya muri Kongo bakajya kureba ko batahukana ibiziga by'abasirikare ba SADC baguye ku rubuga rw'imirwano. Nta kabuza rero aba baminisitiri b'ingabo bazaganira n'abayobozi ba M23. SADC ubungubu irimo gusaba M23 ko yakwemera bagacyura abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba. Hari amakuru dufite kandi yemeza yuko M23 nayo hari ibyo izasaba SADC kandi bikomeye. Ibya mbere nuko SADC igomba gucyura abasirikare bayo bakava ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko M23 itazemerera SADC gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma.
oya rwose abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfuye ndetse n'abasirikare bafashwe matekwa. Biravugwa yuko M23 yasabye SADC ko yakumvikana n'igihugu cy'u Rwanda maze bakanyura ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bakanyura mu Rwanda berekeza muri Afurika y'Epfo. M23 ngo ntabwo ishaka ko SADC yongera gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Oya rwose ngo nibumvikane n'igihugu cy'u Rwanda maze M23 nayo ifata abasirikare ba SADC ibanyuze mu Rwanda, burira indege bajye muri Afurika y'Epfo. N'ibiziga by'abasirikare ba SADC nabyo nuko nguko ngo bigomba kugenda. Aya ni amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya M23. Gusa abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abategetsi muri Afurika y'Epfo ngo barabona ko cyaba ari ikimwaro gikomeye cyane. Ibimenyesha amakuru bikerekana abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kugenda nka za bihehe zatsinzwe, barimo kwinjira mu Rwanda, ngo barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege i Kigali. Ibingibi ngo byatuma abaturage ba Afurika y'Epfo bigaragambya ndetse ngo ubutegetsi bwa Ramaphosa bwaba buri mu mazi abira. Amakuru atugeraho rero aravuga ko Afurika y'Epfo ikomeje gukora ibishoboka byose ngo isabe M23 bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Kuba ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo banyura mu Rwanda ngo byaba ari igisebo gikomeye cyane. Ibimenyesha amakuru byose byakwerekana aba basirikare ba Afurika y'Epfo. Abaturage ba Afurika y'Epfo bamenya yuko abasirikare babo bafashwe matekwa. Ibingibi ngo byagwa nabi cyane ubutegetsi bwa Ramaphosa. Ni ibintu rero byatesheje umutwe ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, bakaba barimo gutakambira izi nyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho akemeza neza ko M23 nayo ititeguye kubyemera. Abasirikare ba SADC bose ngo bagomba kuva muri Kongo ndetse bakava muri Kongo banyuze mu gihugu cy'u Rwanda, aho ibimenyesha amakuru byose bizaberekana ndetse kikaba ikimwaro gikomeye ku butegetsi bwa Ramaphosa.